Mwiriwe tariki 22 z'ukwezi kwa gatanu mwaka na 2026 tuvuga iki tureka iki imirwano muri Republika ya Kongo ikomeje kurikoroza ku rwego rudasanzwe Wazalendo na FARDC ngizabo bafite mu mitima ivyemezo byabo bihaye no kwigarurira igice cya Kivu y'amajyaruguru cyose ibice biri mu 23 byose bagomba kuyivanamo bahereye mu gice cyegereye warikare bakomeza kuza berekeza Rubaya kandi gahunda no gutsinda runo rugamba ntabyo gusubira inyuma n'imirwano ikomeye iri kuba mu cyerekezo cya Kivu y'amajyaruguru ariko kandi muri Mwenga ho muri Kivu y'amajyepfo no mu rwano umeze nabi abasirikare benshi ba FRDC ngo bice mu gitero gikomeye cyane bagavye muri iki cyerekezo cya Kivu y'amajyepfo kuva Mwenga ukamanuka ukagera mu gace ka Minembwe kava Minembwe ugera mu zigana muri Prezela imirwano yabereye yari imirwano y'imbaraga FARDC ihanganye na M23 kimwe na Twirwaneho ni imirwano yavugije benshi ndetse bivuga yuko FARDC yaje gukorerwa abyamfura mbi muri kano gace gusa kagana muri Minembwe aho Twirwaneho na M23 bateze igico gusa ariko nabo muri Kivu y'amajyaruguru M23 bayikocaguye bayihaye isomo rya gisirikari ku buryo budasanzwe wavuga yuko Masisi ubu mwanya tuvugana ivyo bikomeje kuba bitane ku rwego rudasanzwe ni nyuma gato ibyo byatangajwe yuko imirwano igeze muri Katoyi kavuga Katoyi yerekeza Kinigi nizo yerekeje Kinigi nubwo amakuru yatangajwe n'ibitambaguru no Kivu Today bavuze ko amakuru kuva ko Kinigi yafashwe na FARDC ari ikinyoma katari ukuri ko Kinigi kimoko ya M23 kimoko ya FARDC ariko nanone bongeye kugaragaza aba FARDC andi magambo cyangwa se andi makuru agaragaza neza ubwo kusibye na Kinigi n'utundi duce batumire nabi umirwano wegeze mu gace ka Lugala Wazalendo FARDC waritegura guhangana na M23 baritegura kuvanamo M23 no gushyiramo uburyo bw'uburinzi bukomeye no kacungira umutekano ku buryo budasanzwe ibyo njya gushimangira cyane ko imbaraga zabo abarwanyi b'Abazalendo na FARDC ngo zirimo kwiyongera kandi no kwiyongeza ku buryo budasanzwe ku buryo bagomba guhagarika inzira zose zigeza M23 mu byerekezo bisatira ari FARDC iyi mikorere ni imivugire FARDC ije nyuma yuko nanone Abazalendo barirwa mu 150 bagaragaye bari mu cyerekezo cya Lugala ariko nyuma yaho azirindi tsinda rya FARDC rifite ikoresho biremereye atari byo gusa ariko Leta zunze za Amerika zongeye kuri koroza zivuga kuri 23 Mark Rubio avuga yuko M23 iteye ikibazo yarabajwe kujyanye na Ebola ikomeje guca ibintu ku butaka bwa Kongo maze mu gusubiza ibijyanye na Ebola avuga yuko ari ibintu bijyanirana n'amasezerano ya Washington Hari benshi baje bati none Ebola n'amasezerano ya Washington bagenda gute nyamara mbere yaho Patrick Muyaya umuvugizi wa Republika ya Demokarasi ya Kongo iri yatangaje neza ko bafite gahunda yo gufasha abaturage mu Kivu y'amajyaruguru kurangiza Ebola ngariko ibyo bitakunda ng'ingabo z'u Rwanda bavuga ya 23 zikigenzura agace kose ka Kivu y'amajyaruguru by'umwihariko mu mujyi wa Goma ngo zigomba guhaguruka zikajya iwabo kugira ngo abaturage bahabwe ubutabazi n'ubufasha kuri bino bibazo by'intambara y'umutekano muke cyangwa se bijyanye no kuba hari intambara ubwaho ariko akaba ariho Ebola icyorezo kimeze nabi kimaze guhitana ubuzima bwa benshi dore yuko no muri Kivu y'amajyepfo ibukavu hari umuntu wahaguye azize iyi Ebola ntabwo ikiri muri Goma gusa Wazalendo na FARDC bateguje ko bagomba kubyina insinzi wabyanga wabyemera berekeje Katale bikoreye ibikoresho bya gisirikare bihambaye Abazalendo batwashwe n'abaturage ibikoresho bagiye muri Katale abavuze ko bagiye guhangana na M23 bakayivana muri ako gace hanyuma gasigara ari bakagenzura mu buryo bw'imbaraga cyangwa se abagafitemo ubushobozi bafitemo icyo twakita gukurikirana buri kantu kose monitoring ngo kubwizo Wazalendo ije ifite ubushake n'ubushobozi bwo gukurikirana ikintu cyose cyo muri izo nzira ibyo nabyo ndabikubwira ni mu gihe Angola yinjiye mu buhuza bwa FRDC bw'abakongomani ubwabo ni nyuma y'umuhuro Angola n'abayobozi ba Kongo bagiranye Angola isitangaza uruhande ihagazeho imipaka ihuza Kongo na Uganda yafunze Ebola imaze kwica benshi harimo no muri Bukavu ibyo byose ndaje mbikubwire kamwe ku kandi makore kuvugwa none kimwe ishize inyuma byose mbirambuye duhere kuri mirongo y'imbere ku rugamba nkubwira uburyo za operation zagenze n'urye 23 yitwaye n'urye FARDC iri kwitwara byose nahangaha all in one ngende umungu wa Kamanzi Rwanda wowe kaza mutuyane ku musozo nk'ibisanzwe ikaze kuri mwese
ibyo gutinda amakorosi tubyihorere maze ubundi dutangire turebera hamwe biri kuvugwa cyane cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba ari nayo makuru akomeje gutungura benshi cyane cyane mu byerekezo bitandukanye ariko nihangana duhere muri Mwenga ho muri Kivu amajyepfo nk'uko ibinyamakuru byo muri Kongo bitangaza iby'urugamba rukomeje kubera muri izi nzira ari urugamba ruremereye rw'imbaraga ku buryo budasanzwe. Abasirikari bagera ku 9 bo mu ngabo za Kongo baguye mu mirwano yahuje Twirwaneho ifatanyije M23 na FARDC Mikenge ni mu murenge wa Itombwe mu karere ka Mwenga mu ntara Kivu amajyepfo nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abivuga. Imirwano imaze icyumweru cyose ikomeje mu karere hagati y'impande zombi. Mbaza ngo byagenze gute? Hari operation yatangijwe na M23 nyuma y'uko ibonye abo bita renfort cyangwa se gutanga umusada kuri uyu mutwe wa M23 baturutse hakurya muri Itombwe, maze bakimara kugaragara cyangwa se bakimara kuboneka neza bahita batangiza uburyo bukomeye cyane bwo gutangiza ibitero byeruye kuri M20 kuri FRDC M23 nyine bahurije hamwe imbaraga kugira ngo barangize ikibazo cy'amatati ndetse n'ibitero byavaga muri Mikenge byibasira ingabo za M23 hari indani muri Minembwe. Kugira ngo batangize rero iyi deal cyangwa se bakore iki gikorwa cyo gukora igitero kiremereye cyane kuri M23, abarwanyi ba FARDC bundi bari barafite uburyo bukomeye cyane bw'imikorere yabo. Bavugaga ko barimo guhuza imbaraga bakava muri Mikenge bagenda batera ibitero ku bice birimo M23. Ibyo M23 yaje kwicara itekereje neza isanga nireba nabi aka gace bazayikwitiramo bakayirimburiramo bakayifata amateko ku buryo butangaje kuko iri rwagati na rwagati itangira gutekereza ibice yarwaniramo by'imbaraga cyangwa se ibice yakoreramo ku buryo budasanzwe maze ikisha icyubahiro ikaba yihaye umutekano mu buryo bwuzuye. Nibwo yatangiye gutekereza uburyo akaba ibitero muri Mikenge hari FARDC baturutse indani kuri Gitavi n'ibindi bice bitandukanye byo muri Minembwe. Ibitero byabaye ibitero biremereye cyane kuri FARDC ndetse makuru remeza ko ku munsi wa tariki 21 ushyira tariki 22 abasirikari 9 ariho baguye mu gico cyatezwe na M23. Mbaza ngo igico bagiteze gute? FARDC niyo yabanje yagaba igitero gikomeye cyane kuri position za M23 maze iminsi kuzumva na M23 matangazo yabivuga ngo FARDC kwica abasivili mu Minembwe, ariko FARDC ngo yaragabye igitero gikomeye cyane kuri M23 kuri position zabo zigana indani koko muri Minembwe uturutse Mikenge, maze abasirikare ba 23 basa naho birukanse. Gusa iki gico bagiteze gute? Mu gihe bavuga muri position zabo babaye nk'abajya epfo ugana mu gice cy'amajyaruguru y'asezo bwa Gitavi, maze abasirikare ba FARDC bibwira ko iyo nzira yose kubuwe na M23 kisigayemo. Kumbe bari bateguye bamwe mu basirikare bake cyane bari muri mujyi wa Minembwe bo mu ngabo zasanzwe z'abanyadushoka, maze bahita batangira gutega ibico aho bakoze ambush cyangwa se ambuscade eshatu uturutse agace bari barimo neza kegamiye kuri Mikenge. Abasirikare ba FARDC baje bashaka kwinjira muri za position zimwe M23 batungurwa n'urusasu ruturutse kuri bamudahusha abasirikare bakomeye cyane ba M23. Abajya ku 9 bose barabica barabamara. Ni wahisa kuri cyo by'abitero bya drone mwumvishe masaha y'igitondo karekare. Izi drone zaje shanga zo guhorera abasirikari ba FARDC biciwe ku mirongo imbere ku rugamba no kugira ngo barebe uburyo imirambo yabo bayijyana itaguye ku gasozi cyangwa se itaboreye ku gasozi cyangwa M23 ngifate bayishingure kandi atari abasirikari babo. Ahangare FARDC bakumva ko ngombwa gucyura iyo mirambo, niyo mpamvu bakoresha drone mu rwego rwo kwirwanaho. Hanyuma nk'uko amakuru abyemeza nanone nyuma y'ibitero nanone byikomeje kwibasira abanyamurenge batuye ngo muri Hot Plateau tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu 2026 hari hagabwa ibitero bikomeye cyane mu marembo ya Mikenge na Rugezi. Uravyibuka ahabera urugamba rukomeye rutazibagirana mu mateka. Makuru atangazwa n'ikinyamakuru cyitwa Radio Umurage nk'uko bivuga ngo mu gice cya Rugezi no habera urugamba rukomeye kuva tariki 20 ruva ku munsi w'ejo bundi tariki 21 bihindura isura ubwo FARDC yageragezaga gutobora inzira inyuze mu Rugezi bagasanga harimo abatwirwaneho na M23 no bafunze ambush bateze ambush bafunze amarembo ngo hatagira unyura muri ibyo bice cyangwa se izo nzira. Irembo rya Mikenge ingabo za FARDC zari zatakaje abasirikare namaze kwikubwira. Gusa iraditangaza ko bagwa abasirikare 25 barimo umuyobozi ufite ipeti rya colonel utaramenyekana amazina ndetse n'umuganga wa regiment 3301 witwa Mabuna. Hakomeretse kandi abasirikare bagera kuri 30 ba FARDC mu gihe 23 bajyanywe kuvirwa mu bitaro bya Fizi.
abajya kuri barindwi bajyanywe muri dispensaire ya Mukera ari naho bari kwitabwaho. Gusa kuri ruhande rwa M23 kintu cy'amakuru nakigeze kivuga neza abahakomerekeye n'abatakarijwe cyangwa se abatakarije ubuzima. Gusa amakuru nanone akemeza yuko bijyanye n'uburemere bw'ibitero zahagabwe birimo indege za drone za Kit 6 nkuko M23 yabyemeje, bijyanye ndetse nanone na drone za kamikaze bashoboka bikubye inshuro nyinshi aba ba FARDC ugereranije n'uburyo ibi bitero bya FARDC byazaga nabi. M23 ikakora ibingi bisa naho nayo iri kwirwanaho cyangwa se kugira ngo irebe ko itaza kubitirwa yonyine mu kibuga. Ariko ibyo nibwo Wazalendo bavuga gutyo M23 binashoka cyane cyane ko itatakaje abasirikare benshi bitewe n'impamvu eshatu. Agace kurwaniramo bamaze mu igihe kinini bazama yari yako ku rwego ruhambaye ku buryo uburyo bwo gukwepa ibisasu kwa FARDC biba biboroheye cyane kurusha ko FARDC yakwepa ibisasu bya M23. Bavuga ko akana gace kiwabo haye mu 23 na Twirwaneho buryo gupfa kuza kubahabiriza muri ako gace bigoye cyane, kabone nubwo umuntu yaba yabipanze ubigeraho atari ikintu cyoroshye cyangwa se kumva ubikozwe atari akantu toto, ari igikorwa kiremereye cyane ku buryo bigoranye kuba wabigeraho ndetse bisa n'ibidashoboka kubigeraho mu buryo umwe cyangwa se ubundi. Hanyuma tuvuye kuri izo ngizo, amakuru akomeza avuga yuko irembo rya Rugezi gisirikare cya Kongo gifatanije n'icyo Burundi bakubitiye abasirikare benshi ariko no bahatakariza 47 harimo abakapiteni 3, ingabo za Gatanu zatakaje abarwanyi 7 naho abandi bajya kuri 4 ba FRDC barakomereka. Ku ruhande rwa WAZalendo na FARDC hakomeretse abandi 23. Iyi nkuru ituruka nanone ku Mwenga mu basirikare ukorera muri Haute Plateau ngo ikinyamakuru cyitwa Umurage kibivuga. Gusa nta ruhande rwa leta ya Kongo rwashyize itangazo kwa rubanda ugaragaza ko abasirikare bahaguye, bivuze yuko shobora kuba cyane cyane yaba ari ikinyoma cyangwa se ari n'ukuri 100% cyangwa se umuruka wari mukeya cyane ujyanije n'abasirikare bahaguye. Impamvu aya makuru rimwe na rimwe kuyizera bigoranye cyane nuko aza ari ruhande rumwe, mu gihe urundi ruhande batavuze uko bizabagendekeye ngo bagaragaze niba bafite ubushobozi bwo kurwana cyangwa se niba kurwana byabananiye cyangwa se wenda birwanyeho gusa ntagire inkomere, bakavuga gusa abatakaje uruhande rumwe, urundi hagaragazwe niba ari warakomeretse cyangwa se wasize ubuzima kandi bose barasa amasasu. Ibi nibyo bituma akenshi bakuru muri Kongo kuyumva binabagora cyane. Icyo twe dukora niki nukuzana amakuru yavuzwe n'impande zombi. Ubu uruhande rwavugaga ruri ku ruhande rwa M23, uruhande rwa leta ya Kongo rutangaza iki? Uruhande rwa leta ya Kongo rushimangira cyane ko rwahabije M23 ku rwego ruremereye ku buryo igice cya Rugezi hatakarijwe batayo nyinshi za M23 ndetse ngo ibirindo byabo bitatu byatwitswe na drone irugezi indani uturuka mu gice cya Rugezi usa nkaho ufata amarembo ateganye na Musambia, akaba arakubitiwe abasirikare benshi ba M23 na Twirwaneho n'ibikoresho byabo byinshi. Ibikoresho byavuzwe harimo imbunda imwe ya rutura yari tetse ku musozi uhegamiye nyine agace gaturuka muri Baraka ubwoza mu kugana mu nzazigana muri Rugezi abazi iyo gice. Bikavuga ko iyi mbunda yari ya rutura ya 23 yari shaka bayikoresha kujya bahabye FARDC yatwitswe n'indege ya drone. Ibi rero ikabishimangira cyane cyane uburyo FARDC yirwanyeho cyangwa se kurwana muri ibi bice byo muri Kivu y'amajyepfo, kandi bikabigaragaza neza uburemere bw'igitero ndetse no kwemeza yuko uyu cyangwa se yatsinda muri kano gace by'aka kanya. Umuntu yababeshye cyangwa se yategereza ahubwo akazabimenya mu minsi byabaye cyangwa se nda hagira impinduka ziba kuri tele akari umuntu avuga ati bya bintu uko bigenze. Hagati aho muri Masisi ho imirwano ikomeje kuvuza ubuhuha. Reka mbanze nguhere aya makuru irugala nkuko ikinyamakuru cyitwa Kivu Morning Post kibigemeza. Hagati yo kwa gatatu no kwa kane tariki 21 Gicurasi havuzwe ijoro rituje vuga ngo nyuma y'igitero cyakozwe n'ingabo za WAZalendo mu mudugudu wa Rugala uhereye mu gace ka Kahira mu karere ka Basari mu gace ka Masisi. Vuga ngo kuva ku munsi wo kuwa gatatu ugera kuwa kane ntabwo imirwano yabaye, ariko ishyano ryabaye kuva tariki 21 ushyira tariki 22 uyu munsi nyirizina turiho. Dukurikije amakuru atangazwa agana saa moya z'umugoroba abasirikari ba WAZalendo binjiye mu mudugudu mbere yo kwirukanwa n'abasirikari ba F23 bari muri ako gace. Amasasu menshi yavugijwe mu mudugudu rwagati, abaturage benshi bakomeje gufungiranwa mu nzu zabo babanga gusohoka. Hagati amwe mu matungo yaramaze gufatwa n'abawazalendo ngo yagaruwe n'abasirikari ba F23 bayasubiza mu banyirazo muri kano gace ka Rugara. Ibi byabaye nyuma y'iminsi itarenze 2 none habaye imirwano hagati y'abarwanyi bamwe bo mu mudugudu umwe, bigatuma bamwe mu baturage bimurirwa mu mujyi wa Kalungu uri hafi aho ngaho kugira nyine ngo barebe ko bamara kabiri. Umwe muri bo yagize ati
aba n'abaturage ba Wazalendo, n'abaturage batuye mu gice Wazalendo cyangwa se bifuzaga kugaruka nijoro, ariko batewe ubwoba n'inyeshyamba z'M23 ziri muri ako gace. Bamwe mu baturage bari bamaze kugaruka ntibavuye muri ako gace nijoro kuko benshi bifungiranye mu ngo zabo, ndetse n'ihene zimwe na zimwe zimaze kwibwa n'aba Wazalendo zarabonetse, maze buri wese ajya ku birindiro bya M23 kugira ngo agarure amatungo ye. Turacyafite impungenge nyinshi nk'uko byatangajwe n'umutangabuhamya wo muri ako gace. Igihe cye kinini cya Kahila n'ibihakikije biracyari mu kaga gaterwa n'Abazalendo, rimwe na rimwe bagatera abaturage b'abasivile nk'uko ikintu cy'amakuru kibyemeza. Abasirikare bafise imitwa batuye muri ako gace bakomeje gukora ibikorwa muri ivyo bigo kugira ngo bahagarike ikibazo ari nacyo bagomba ngo gukora. Gusa ibi byose bivugwa ku isaha y'isa moya za mugitondo, hagaragaye umurongo munini cyane w'Abazalendo benshi binjira muri Lugala basa bagiye gutanga renfort kuri bagenzi babo bo muri Lugala. Ukongeraho nanone irindi tsinda ryaje risa nkaho ribakurikiye, bitekwa ko ari rya FARDC rizonasekera hagati y'ijana n'ijana 20 berekezaga nanone muri Lugala. Amakuru akaba yemeza yuko aka gace agiye gufunguriramo urugamba rutoroshye kuri 23 nyuma kubona ko harimo axe cyangwa se ariyo position ikomeye cyane ya 23 bitandukanye n'utundi duce barimo gukubitana na M23 M23 gasa n'abayambuye utwo turere. Ndavuga mu gace gaturuka Rutoboho werekeza muri Katoyi ndetse na Kinigi. Aho ngamvuze nuko imirwano imaze imisabira FARDC ivuga yuko barimo kwitwara neza, kandi M23 nayo ntihakana ko ibitero bikomeye cyane bibera muri kara gace, ndetse ntihakana ko FARDC barimo kwibasira ku rwego rukomeye. Icya kuri giti bashinja kwica abaturage b'abasivile. Ni imirwano irimo gukoreshwa n'indege za drone ndetse za kamikaze na KT6 nk'uko zikoreshwa muri Kivu y'Amajyepfo. Byagenze gute rero mu cyerekezo kigana muri Rubaya? Buretse gato. Kuva ku mugoroba tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026, inkuru zavuzwe mu itangazamakuru zinshi birimo ibyandikirwa ku ruhande rwa leta, ibitangazamakuru za radio ndetse na televiziyo no kuri les sociaux byavugaga yuko FRDC yateye M23 muri Ufamando, Chuzi, Kinigi n'utundi duce dutandukanye twegereye neza Katoyi. Wavuga turi muri cyerekezo cya Katoyi, kandi abasirikare ba FARDC bakaba ari kugenda berekeza indani muri Rubaya. Nk'ubwo Chugi yonyine iri mu metero bitageze kuri 6 uturutse indani muri Rubaya centre no ku kirombe cya Rubaya. Ibyo njya gushimangira cyane yuko Rubaya isumbirijwe ku rwego rukomeye. Nyamara ibitero byo muri ako gace ni njyana muntu Olingate abari mu misozi ya Rutsuru igana ruguru hafi y'agace kegamiye nanone ku ruhande rwa Nyiragongo, bari kumva ibitero bikomeye. Ubwo ni muri Mweso ndetse n'abatuye indani mu gace kagana mu gice cy'Iburasirazuba, nuvuga ngo urenze Bambo. Abo bose kumva ibisasu biremereye biri kumvikana epfo. Abatuye Sake, Bambiro, abari nanone muri Minova bari kumva imbunda zisakuza, imbunda ziremereye zikubitira mu gatuza ndetse imbunda zoroheje. Ibyo biri kumvikana mu bice byo muri Masisi ugana muri Rubaya. Aha FARDC ndetse na Wazalendo bivuga ko bazanye ibikoresho by'umurengera bifite imbunda zidasanzwe, kandi bashaka guhagarika M23 ku kiguzi cyose byabasaba. Ari nayo tufu bavuga yuko bafite, cyangwa se niyo gahunda bafite yo kwigaragaza imbere ya FARDC ya M23 nk'abanyembaraga, kandi gutsinda bikaba ari ibyabo. Bakaba bagomba gutsinda uru rugamba ku buryo bukomeye mu mbaraga zidasanzwe, ndetse bakavuga yuko bagomba gutsinda uru rugamba, cyangwa se bagomba gutsinda iyi ntambara mu buryo bw'imbaraga cyane. Nyuma usibye ibyo abarwanyi benshi ba M23, abarwanyi ba Twirwaneho mu buryo bari kurwana, amaso yabo bose bahanze muri Kivu y'Amajyaruguru. Nubwo muri Kivu y'Amajyepfo nabo bumva ko bitoroshye, hari impamvu muri Kivu y'Amajyaruguru gufata igice cya Rubaya bivuze ngo M23 ibice bisigaranye ifite imari se nibingahe? Ni bike cyane, kuko Rubaya ifatwa nk'ikirombe cya mbere gikize kuri Karota. Kumva rero yigaruriwe na FARDC, yevuze neza ko ubwo nanone Sake, Goma, Bambiro babizi cyane ku rwego rudasanzwe, nabyo bajya gutangira kwihangayikisha no kwishyira mu kaga gakomeye. Hari amakuru yemeza ko gace ka Kasake mu mugoroba ku tariki 21 kaguye mu maboko ya Wazalendo bayobowe na Jenerali Mutayomba, ishyikiwe na groupe Maroc, zimaze kwirukana ngo inyeshyamba z'M23 muri Kasake mu itsinda rya Ufamando. Kana gace ka Ufamando nakubwiye mu kanya gashize yuko mumaze nako kwigaramo za quartier duce duto. Iyi Ufamando iri mu cyerekezo kimwe uturuka muri Katoyi. Amakuru rero akaba ashimangira cyane uburyo FARDC na Wazalendo bakomeje gusuka ibisasu byinshi muri izi nzira, kandi bakaba bakomeje
kurwana mu buryo bukomeye cyangwa se ugaba ibitero mu buryo budasanzwe bw'imbaraga kuri M23. Gusa Wazalendo na FARDC guhuza imbaraga zabo akavuga ko bagomba guhagarika M23, banabihuriza ku kuba mu byo bashyize imbere cyane kurenza ibindi ari uburyo bukomeye bwo kwibasira cyangwa se guhangana naho batekereza ko umwanzi ashobora gufungira cyane agabafungirana ku buryo batabasha kwinjira ahantu h'ingenzi cyane. Amakuru akemeza ko ibitero bari gukoresha cyane ari ibitero bya kinyamaswa FARDC, ariko ntabwo ari FARDC yatiri kubikora. Amakuru yaratangajwe nuko muri FARDC harimo abacanshuro bari gufatanya nabo banyuze mu nza ya Rutoboho bakaza musi gato y'akazinga n'agace k'akazinga bavuze ko barangije gufata agace ka ruguru kawo bagita binjira noneho muri izi ngabo. Inene ari kubwiye mbere yuko abasikare bajya kwijana 50 ba Blackwater bavuye Uvira bakazamuka Kisangani, bava Kisangani bahita bagaruka neza muri Walikale, bashobora kuba ari nabo bageze muri bano basikari. Nk'ubwo drone ziri gukoreshwa zikubita ndani muri za position zimo abasirikare bakuru ba M23 kugeza ku rwego ku masata ya 21 n'umugoroba bavuze ko bwana Gakufi nawe ari mu bantu bari bibasiwe cyane cyane ku buryo agomba kumuhitana muri cya cyerekezo cya Rubaya, ari hafi y'agace ka Kinigi, arimo kugenzura abasirikare be ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo agace arimo karashweho byanyabyo nkaho bashaka kumwita bamuhitana muri izo nzira. Urumva ko ari gukurikirana neza tracking ndetse no koresha amayeri y'ikoranabuhanga mu gabino bitero. Ariko utagira ngo aba Wazalendo kwigaruka duce biri kuborohera. Nka Kasake ushaka kwibaza nkahereye haganahe. Kasake nko mu ntera y'isa imwe gusa uvuye Ngungu n'agace kari hafi aho umurongo ugana Rubaya uherereye ni muri Nyakigano hafi ya Ngungu, wongeye gufatwa agace kongeye gufatwa ku munsi w'ejo. Ni Kasake yabashije kwigarurirwa mu buryo bwuzuye. Wavuga ko ari inzira ikugeza muri Ngungu kandi Ngungu ikari umuhanda ugana muri Rubaya. Gufungurirwa FARDC na Wazalendo na kaga gakomeye kuri 23. Utakwemeza ko 23 yakumva aya makuru maze karyama igasinzira ikumva imbundi iri hejuru y'umutwe wabo. Niyo mpamvu bagomba gukora ibishoboka byose no bakirwanaho bagagarika umwanzi mu mbaraga zishoboka zose. FARDC bakareba ko itabarusha imbaraga ngibambure uduce twiza barimo tumwe mu y'agaciro, uduce twiza barimo bamaze iminsi batangamo amahoro kugira ngo abaturage biyemeje kurinda umutekano kuko umutekano bawubone ku kiguzi cyose byasaba. Aba Wazalendo ubu baragenzwa nanone kandi impande 3 Ngungu, Nyakigano na Kasake. Niko bigaragara nkuko amakuru atugiraho ubu ngubu abivuga umutwe wa 23 uri gusubira inyuma muri Ngirazuba. Amasasu ari kumvikana cyane aho Wazalendo barimo guhuriza hamwe imbaraga zabo batutse mu byerekezo bitatu icyarimwe. Nyamara M23 nayo mwitegereza ngaho yongereye abasikare benshi muri Rubaya iti olinga te nta mwana usyaravoma nago mwatuvana ku mutsima ni mwatuvana kuri Rubaya ngo bikunde. Inyeshyamba Z23 bashinja RDF nkuko nkuko no kuri X bivuze ziri mu gice cya Rubaya. Amakuru avuga ko imodoka nini za M23 bakunze gushinja ku Rwanda kandi atari byo ziparitse ngo mu nzira igana neza muri Ngirazuba bw'uyu mudugudu Ikibabi iruhande rw'umugezi utandukanya hagati ya Rubaya n'itsinda rya Kibabi. Izi modoka zizwi ku izina rya Geruce cyangwa se hafi y'inyubako ya guest house yitiriwe Kabila Guest nkuko bayita. Aka ni agace izi modoka ngo ziparitseho zazanye lamfolo basikari ba M23. Mwibutse yuko hari umuhanda uva mu Goma nyine ujya muri karere bivuga ko lamfolo ariho zanyuze ku itariki 21 aho bagomba kuzana abasikare benshi b'inkorokoro n'ibikoresho bya gisirikari kugira barinde ukibaya cyangwa se kirombe cya Rubaya gifatwa na FARDC na Wazalendo. Ahangaha niho urugamba wakita final muri Kivu Amajyaruguru ushobora kurwanirwa. Hari impamvu eshatu. Impamvu ya mbere, ubaze muri Masisi agace k'ingenzi karimo ntago ari Masisi centre, nubwo nawe utayita karakantu koroshye cyangwa se ari igice cyoroshye. Ubwo nyine burya icentre usibye kuwigenzura umutungo ntago uva mu icentre uva hirya ya centre. Rubaya ifatwa nka premier lieu d'économie, n'agace k'ingenzi kambere mu bukungu kugenzura Kivu y'Amajyaruguru. Rero kukatakaza kuwa ari wese wari ufite icyo gice abatakaje ikintu cy'ingenzi ubyange cyangwa se ubyemere. Niyo mpamvu M23 ivuga yuko itagomba gukora ikosa ryo kwemera ko aka gace kagomba ko ya FARDC ngo kuba bafite ubwo butunzi bungana gutyo none wabacanshuro mu kuza bakaryama bagasinzira baryamye muri Rubaya kuzongera kubavanamo. Byazafata igihe kinini hafi yo kuba bidashoboka kuba bava muri ako gace ka Rubaya. Niyo mpamvu M23 nayo ivuga yuko igomba kubikaniye cyane, ishyizeho umutima kurya akarere kose igomba gucungira umutekano ku rwego rwo hejuru. Hanyuma
usibye ako kano gace ka Rubaya bakarinda umutekano, amakuru akanashimangira cyane cyane ko bazana n'uburinzi bukomeye kugira ngo badafungurira nanone inzira igana Sake ubwo nazabambira unyurugana muri Goma. Amakuru avuga ko abashoferi ba taxi bajyanywe ku ngufu gutwara ibikoresho ngo by'amasasu by'inyeshyamba berekeza mu cyerekezo cya Kalonje mu misozi miremire ireba mujyi wa Rubaya. Birashoboka ko n'umuntu uri ku rwego rwa gatatu muri izi nyeshyamba z'M23 ngo nawe ubu ngubu ari Rubaya ni bwana Jenerali Mutayomba vuga ko nawe yazanywe yaje kwicungira cyangwa se kwifatira nawe mu bijyanye n'imbarutso, ahamagara abasirikare kwitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba, ushobora ko ari ugiye kuyobora n'urugamba rwo kurinda Rubaya itagomba ya FARDC nka komanda mukuru w'izi ngabo za M23, kandi yongera gutanga igisobanuro cy'imirwanire, yongera gutanga igisobanuro cya M23 ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho mututu w'imbunda ugomba kumvikana byanyazo mu buryo bukomeye bakarwana kandi bagatsinda. Ibikorwa bikorwa na M23 byo kongera abasirikare muri kano gace byongera nanone ubwoba bukomeye cyane kuri FARDC. Amakuru avuga ko niba M23 ibyitwayemo neza aka gace bashobora kukarinda bakakarukora mu maboko ya FARDC. Twebwe kuri iyi nkuru ijyanye na Marco Rubio, Leta Zunze za Amerika ni kimwe mu bihugu bikomeje gukora ishoka byose kugira ngo bafashe Kongo guhangana n'icyorezo cya Ebola. Gusa Leta Zunze za Amerika zimaze iminsi zishaka ko intambara muri Kongo irangira, aho binyuze mu masezerano ya Washington bifuza ko ingabo z'M23 bashinja ko izi ngabo z'u Rwanda zigomba gucyurwa ngo zikava mu bice bigenzurwa na M23 bya Kivu Amajyaruguru, Kivu Amajyepfo, ibyo bice bigasigara mu maboko ya FARDC, hanyuma ngo Kongo ikagara ubutegetsi bwayo muri Kivu Amajyaruguru. Iki cyorezo cya Ebola cyaje wa mugani wa bamwe babanje kuvuga ko ari icyorezo cyaherejwe na Tshisekedi Numbo. Leta Zunze za Amerika zagaragaje neza ko kukirwanya cyangwa se kugikurikirana hatite ku masezerano ya Washington ngari ibintu bisa n'ibidashoboka. Ati tabwira isi yose yuko udangakijwe n'icyorezo cyo kuba mu burasirazuba bwa Kongo, ariko tugomba kongera gutekereza cyane cyane ku ituze ryo muri Repubulika ya Kongo nk'uko bisanzwe, cyane cyane tuvuga yuko amasezerano ya Washington akwiriye kubahirizwa. Ikindi kandi tukaba tusaba ko nta muntu n'umwe ugomba gutambamira iki cyemezo. Mbere yuko dukemura ibibazo bya Ebola, ikibazo cy'umutekano kigomba kuba kiri imbere cyane. Muri DRC amakimbirane y'abagati yabo n'u Rwanda agomba gushyirwa hasi, hanyuma hakabaho ikibazo cyo kwibasira cyangwa se cyo kuhangana n'iki cyorezo cya Ebola kibasiriye kariya karere. Marco Rubio ni wavuga ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze za Amerika, ni sekretari wa Leta Zunze za Amerika minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ashimangiye cyane cyane ko bashyize imbaraga cyane mu guhangana n'ibyorezo bya Ebola, ariko amahoro n'umutekano mu gice cya Kivu Amajyaruguru agomba kuba yuzuye. Muri make FARDC ihagenzura Leta ya Kongo igenzura ibice byose kugira ngo bite ku basivili. Amagambo yasaga nari yavuzwe na mbere na bwana Patrick Muyaya, bavuze ko kugira ngo Kongo igenzura ibice byose cyangwa se hangane na Ebola, bwa mbere ari uko ingabo z'u Rwanda zigomba kuba ngo zavuye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iz'u Rwanda rwakanye ko zidahari. Agace ka Katare uzo gaherereye, Abazalendo bagaragaye batonze umurongo basa naberekezayo, bagenda mu nzira kwivugisha yuko bagiye kuvanamo M23, bagiye ku isomo rya gisirikare muri ako karere, bagiye kwikubitira harebe inzega, kandi ko byanga bikunde ako gace baraza kukabohora. Ni amashusho bashyize hanze mu masaha ya 2 za mu gitondo bagaragaza bati turaziye Katare, bati Katare abale, ati umenye ko twabaziye kandi tugiye kukabohora. Katare ni muri Kivu Amajyepfo uturutse mu gice cya Mbayo ari kugana mu cyerekezo kigana muri ruguru mugenderwa, agace bifuza kwigarurira bakakavana mu maboko ya M23, akareba bagacungira umutekano kandi bakemeza yuko umutekano wawo numara kuboneka Rwilo, Tatana n'ibindi bice byose baraza kubirangiza. Nyamara abasirikari ba Wazalendo bakaba nabo bavuga yuko atari ikintu cyoroshye. Uganda kuwa kane yatangaje ingamba zitandukanye zo guhangana n'icyorezo cya Ebola bundi buryo, harimo guhagarika indege, ingendo zose zo mu ndege za Kongo n'ingendo rusange z'abagenzi ku mipaka ihuriyeho n'ibihugu zombi ku mupaka wa Ishasha kugeza kwa Bunagana. Itsinda ry'igihugu rya Uganda riyobowe na Vice President ryatangaje ko ingendo zose hagati ya Kongo na Uganda zizagarikwa mu masaha 48. Serivisi z'abagenzi ku bwato bwa Shemeliki River, bisi zambukiranya imipaka n'ubwikorezi rusange hagati y'ibihugu zombi zahagaritswe mu gihe cy'ibyumweru 4. Ingendo z'ibicuruzwa, ibiribwa n'imizigo zo ntabwo zigomba kwangamirwa n'aya mabwiriza, zigomba gukomeza kugira ngo barebe ko bakora monitoring ku cyorezo. Hanyuma ibirori bikunze kurura abantu benshi muri Uganda byarahagaritswe, ibizwi nko kwizihiza abahuwe Imana muri Uganda, kujya hirindwa yuko hakwirakwira kino cyorezo mu buryo bw'imbaraga.
Guverinoma ya Uganda kandi yatangaje ko ikomeje ibikorwa byo kugenzura imipaka no gushyiraho ikigo cy'inyongera cyo gupima kugira ngo bigabanye igihe gikoreshwa kugira ngo haboneke ibisubizo ndetse no gushimangira ibikorwa byo kugenzura umutekano ku mipaka kugira ngo agabanye ingendo zitari ngombwa hagati y'ibihugu zombi. Kujyanye n'ubuzima muri Uganda, umuvugizi w'itsinda ryashinzwe yavuze adashikanya ati nta Ebola dufite muri iki gihugu. Yasobanuye ko wahuye n'uwapfuye yanduye kandi ko arimo gukira. Rero yemeje INSP na OMS bivuga ko kugeza kuri 20 Gicurasi icyorezo cyari cyarateye abantu 34 bemejwe ko banduye iyi ndwara, abandi 6 bemejwe ko bapfuye muri Kongo. Iki cyorezo giterwa na virusi ya bundi buryo ubwoko budafite urukingo cyangwa se uburyo bwo kuyivura bwemewe. Bundi buryo ikaba ari icyago gikomeye. Angola mu kibazo cya Kongo. Nyuma y'icyumweru kimwe intumwa zaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziyobowe na Sambu Sita Mambu, intumwa y'umukuru w'igihugu ushinzwe gukurikirana gahunda ya Rwanda n'imiryango y'ubukungu mu karere, hamwe na Adolphe Rumanu umuzikorwa wungirije w'ishami rishinzwe imicungire y'ibiyaga bigari, bajyanye ubutumwa bwa Felix Tshisekedi Tshilombo ku mugenzi we Joao Concalves Lawrence Rwanda. Angola yoherereje Kinshasa aho ihagaze ku biganiro byabo bya Kongo kuri ubu ngubu rero nk'igisubizo. Ni nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Angola ibivuga, ubutumwa bwagejejwe ku mukuru w'igihugu cya Kongo kwa gatatu 20 Gicurasi, ariko Rwanda ntabwo yatangaje ibikubiye muri iyo ngingo, mu gihe ubusabe bwihutirwaga bw'ibiganiro by'igihugu bukomeje kwiyongera kugira ngo hashyigikirwe ingamba mpuzamahanga za diplomasi zirimo guhangana no gutanga umusaruro wifuzwa kuri terrain ku mirongo y'imbere ku rugamba hari kubera urugamba. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Angola yagize iti nyuma yo kubona igisubizo cy'abayobozi ba Kongo, guverinoma ya Angola yamenyesheje icyo ikora binyuze ku ntumwa idasanzwe yakiriwe uyu munsi tariki 20 Gicurasi Kinshasa na Perezida Tshisekedi Tshilombo kugira ngo haboneke igisubizo cy'amahoro mu makimbirane ari muri Kongo. Repubulika ya Angola yahawe inshingano zo kugirana ibiganiro n'impande zose za Kongo kugira ngo habeho uburyo bwo kugarura hagati ya Kongo n'abanyekongo bose ubumwe, ari nacyo Angola yiteguye gukora. Uruhande rwa Angola rurasobanura ko inama zavuzwe haruguru zabayeho kandi ko ibitekerezo by'amashyaka atandukanye ya Kongo byakusanyijwe mu buryo bwateguwe kugira ngo habeho ibiganiro bihuriyeho hagati ya Kongo n'urwego rw'ifatizo bijyanye nabyo. Izi nyandiko zishyigikiwe ku mugaragaro na Perezida Tshisekedi Tshilombo Kinshasa ya 7/2026, ari naho ibyo byose byahereye. Inzego za politike za muri Kongo ziracyatandukanye cyane. Guverinoma ishyigikira ibiganiro biteguye neza biyobowe n'inzego za Repubulika, bikuraho ikibazo icyo ari cyo cyose ku itegeko nshinga n'uburyo ubwo ari bwo bwose budahana. Urindi ruhande igice kinini cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi batemewe ibiganiro biyobowe na leta kandi bizera ko ishobora kwizerwa gusa hakurikijwe ubuyobozi bwa Senko, inama y'igihugu y'abepiskopi na ICC, inama y'igihugu y'itorero rya Kongo cyangwa se ry'abaprotestant. Bateguye gahunda ihuriweho bavuga ko abatavuga n'ubutegetsi ari bwo buryo bwonyine ibiganiro bigenza gutyo byatanga umusaruro. Amadini cyane cyane Senko na ICC ashyigikira uburyo bwo kuganira buhuriweho n'abantu bose mu gihe yemeza ko ubwisanzure budashobora gusobanura kudahanwa. Bavuga ko hashyizweho uburyo ubutabera bw'inzibacyobo kandi bagasaba ko habaho gahunda yihuse y'ibiganiro kugira ngo hakumirwe imitwe itwaje intwaro ikomeza kwigarura uduce twa Repubulika ya Kongo no kugira ngo ikibazo cy'intambara muri Kongo gishyirweho akadomo. Dukomeje muri kuvugwa mu ijoro ryakeye Ipawe, Minisitiri w'Intebe Saminwa Toluka na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Madame Therese Wagner Koikwamba na Chris Mbandu Yolande Elebe bitabiriye gutangiza ku mugaragaro kwiyamamaza kwa Madame Juliane Lumumba, umukandida wa Repubulika ya Kongo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa, Organisation Internationale de la Francophonie. Umukandida bufite intego y'abaturage ba Francophonie, bufunguye urubyiruko, umuco, udushya, amahoro n'ubufatanye bya hagati ya za leta zigize la Francophonie. Binyuze muri kandida, FRDC ifata inshingano zayo nk'ishingiro n'ubushake bwayo bwo gutanga umusanzu wayo mu hazaza n'ibihugu bivuga mu Gifaransa, ingaruka zabyo ku isi. Uyu ni Patrick Muyaya wanditse aya magambo ashimangiye cyane cyane ko bashyigikiye Lumumba ngazahabwe umwanya wo kuyobora umuryango wa la Francophonie, atsimbuye kuri uyu mwanya Madame Louise Mushikiwabo usanzwe ari Perezida wa la Francophonie, ndetse bamwe batangiye gusobanura neza ko bishoboka cyane ko Louise Mushikiwabo uyu mwanya yazawukurwaho n'uyu mugore cyangwa se
Louise Mushikiwabo umaze kugira igihagararo gikomeye cyane mu bya politiki, akongera akamuhigika, akongera kuyobora indi manda yo muri Level Francophone. Njyewe ntabwo nzi ngo bizagenda gute, gusa iminsi iri imbere duhakiye byinshi. Komeze kubana natwe bamenye ibiri kuba hirya no hino ku isi, kandi urakoze kurinda yitamo ubwo neza. Shalom.